laijak buagra produk government yakino bebang katimung mannai obahai lukroni khatamung wansukmung tongmani phiaba TTAA DCO 2026 DCO ADC election 24 ta seat tubui kaplai mani yagulobo tabuk no khatal thamkawi tongkha buagra nila tamui hini kongma borong sungmung tai tamui ADC solution khaya jengdal abo birogi dolongni kokrongno phang nawine ni tongmani yodio soi ungo humpana TTADC ogo EM tongani asliane ni kogya abo sababik nukorong bukhau prosno aborong saran bagi paithak jora nokhatal tham saknai jagi paiman yakulo Facebook o phaibo gara saka nokha sal sadamni ulono tirprao phainai tai bo asuksal treatment to tongmani bo bini sakhamya naijana tongmani norsemano bini bukhao kaisa bemar tongo abono treatment tongmani resnati salani bo dirakma tongmani tai bini ama bahanyo rasmata bibu kumar dewa bahanyo sakhamya tongmani ge bo sakhamya tongmani baginyo asuk jora nilar khe naisomui bo ma tongkha ni bo saikhamar kamia social media o phaikang keno bo saka treatment khlaipo o boyoso 50 hai umor ge o boyoso je treatment khaini belai kheno tough kosto honi saka yake tabuk turuk hamui tongo hnibo bokok markha bojoto lukrongna hambai borokha je bini bagi diai kherinai bono dati hamdi hinogo message sine rok bo tai kaisa kongkha bini ma belai kheno serious tabuk 82 bosor oi tongkha ke bo sakbo hamya abon bagi bo kisa palia ngi thangka je o yorao bono dati hinerokno mane bong lukrokno bo hambai rekha bono dati hamdi hinogo bui message sine bagi tai kaisa kok ungkha bo tamsaka ang nilar khe tongo hni pano ang harne wala insan nahi ho mane ang chennai jat borok kya haihini bosaka tamni himba ang fight khlainai tiprasarokni rights no manthai renani bagino ang joba khlai tabuk bo ang nilar khe tongmani abo ang naisomusi tongo kheba joba khlainai tiprasar korong bagino khlainai ni bokok saka bo saka ser chophe to kota bakta hai tabuk je buagrani ukulugo kongma kok salai tongmani TTADC no kongma kok salai tongmani abo je ser chophe mane ko singho nilar khe tong huni se ukulugo singo ser je pro phainai singho je pro phainai apro borok nilar ma thangnai okong bo sanan naikha bo saka jontor montoro je jenji rongni choba ngi tongpro ang kam kok khe saya ne be kongma kok sawo phiaba ang tamni buya sasawi buya sing sanai ang sono mangsuni bihibai kok saka sono mangsuni halogno tingai tai Sanjana Deborma kaisa ko cancer bemar ngai phatar naijana bagi chubaso sanai pro buagra neta moi subaya ni bo baksa sika bo amno kok saka ang borok rohoi borno chubakha nai bo tongo ni bo kok saka tai bo tamsasnai sotru rok tongmani tongnai rokse buagra no tobangma lamatei kok hamya sawo abuno bui o sotro unai rok ting se nai tongo buagra tini tamu khai khana tamu khainai abo hanyo buino cheklek bang tongo othoso bor sak geke sakni dai tono pogis thangbai kya khlai nani ichha kri khainai mosuya amhai borok ni kok जों wan thui lap kri sai bo lap kri kok philo bo lap kri bongni samuno ekherna simse ni sak ke khlainani kono wan sokya aboni bagino bonayo phiaba saya to phanikok abuno tam khaine kok rumani khainani rok aborok pok thangbai ne buyo klo nangni simse amhai sotro borok ni bosaka boagara bosakbai thangbo sawo je TTADC o je chakri inko tlangjakmani illegal interview na oi abono bo full notification mane bathak di ne bathak di mane o chakri tangmani asamu humorno bathak toni di ne bo saklaijak abo hold notification bo ja inke abon bagino tabuk gotai 2-3 din olop haikeno nokbainai o chakri illegal khaine tangmani rokno rajak glak abhaikeno kok sajakka phiaba bo tebo kok saka tabuk je halok no tine je halok tin laikha o halok no kok sakangka ke जों tiprasa kising tiprasa no se taisa nasil lajani palangi tongkha o nasil laimani abo जों kising जों monai lainani klayo hne ang kok saya ma borok to ano silai kokha jodio o silai koknai hingke boi silai chagi tongnai hingke chini borok amake bokok saka mane chini borok yaw ke silai jo chagi tongkha boagra no
কিন্তু কক নাই হিংকাকে বইছে ওগুলো বক্রগ ওয়ানসু বারনাইকে বইছে আমি কিন্তু বিরোধী দলনো সাকা যে গতাম থানায় বই বই মানে তাম্বা যেমন সিপিএম রং বসাকা ওগুলো মানিক সরকার সংসদ বরং থুই দङ yang bes kamu nugagi akromon klai dङ কিন্তু ang tabok সবাইকা বরং কিন্তু চিনি বরং চিনি বরং চিনি বরং বথারি দङ চিনি বরং जों बथारि दङ abo boi chukli bai hai hino bo saka tai tabuk ang phaika ke boni kong otornai ba bong ang tai sak kok phinai boni guli kai thinga kitu ang tabuk ang jago guli dong কিন্তু ang kokya tan hima kok khangke sing borno thie mane no kok onek khitari saka Roma boro kok sir jaga bo gano ko edisio bupari klangine ko iam songragya ko phataro berei tongyo ke amno kai nilar ke 3 mas hang lai ton kha koma lokro sulsulde separate hani je kok samani o kok no o je chakri illegal klango chakri riya ni samarno bo jodi tabo ko tamsane na kok dong kok phiro kan chi borno lasibo singchang lai nai abon bagi nai o je sanai rok no kok phiro nen dorkar ni bowan sudia ni saka abugino norok just angle norok no bisas khayo tamni hinba norok ano hamjago norok ano hamjago abugai ang norok bisas khai tongo tabuk norok bisas busuk khani khaya ano abo nongni byapar phiaba ang je samung tangnai beskangni salo je karak yapri ni bisitino tite disi administration tai lokorong hamkai samuo yapri barongnai bosaka ser chokhu kutta boke ke system koraphe insaka ser aega botami saka je tabuk hanyo ang nilar khe tongo hungkeno je tawan thudi ang ingko kirjagi tongkha ano ke sikini tongkha abahaya oboke system se korap unjak o je system bo system ni kogno saka TTAADC no tawse je system khlai toni rijagmani abo aro se derajar oro boagra saipon ang kisa kok sasin je sihol majaratoi TTAADC bo bahino tabuk rajya sarkar je tlang mahina sakri tlangmani niyom to total khai niyom oro khajani permission rajagya rang bedek bai gake যেমন স্টেট গভর্নমেন্ট 100টা চাকরি পোস্ট lang thangke 30টা সিটি পাছানি তাই 17টা নন এসটিনি এই TTAADC bo চাকরি lang thangke o je 30টা no tamthane जों माननाय ताई रखे बोयो समारानाय आ जे सिस्टेम no taya ni boagra samani kok se inkhana ni alai khaklayo इkai bosaka illegal chakri kon dino reiya roboro jagla amake saka tai bo ko kok sanai rokno hunka norok tamo tabuk abahai kok tamthanai jora kisno olono tongma kok philong manai inkai bui tamsaka tabuk ang silai kok mano huni boje ang thingsamani abutang no sai khinarka tiprasano rasiti khlainai tala sitori tongo huni samani bokok se sao tabuk katal rasiti khainai o rasiti o kono dormoni kono ungkoni simia जों pura hamkai ni kokno salainai okongno saka bobini YTF rokno bahaya TS rokno saka saya nok khangka ani kunno nasita tongni ani order nasita tongni chaya dokhani bagi chaya desh boi je engke norok andolon osongkho dihini permission rika tipra mothano ye tabo tamnihma o je permission abo ang riya oboronai constitution sisnoro motai rok sisnoro tongo chaya nok khangka kai basanani bagai botabo thaikan keno nokha salsamulo reform committee khlainai o je TTAADC ni reform committee o artist tongnai aro sikrung tongnai intellectual tongnai wan songnai youth tongnai sikla tongnai jotono tino abo kaisa samu khlaijanai additional administration no pra khaja bagine kaisa reform committee joto borno tino khaijanai okra chakra rokno botine abuno direct public logi maranai officer rokno tini singang tabu kam khaya public rokno tini se kam khani hini saka help me help you nung saksan anobo help khaji nung norok saksan lobo help khaijak nai okay ang ko kongma ko mane khani solution khani ni kake solution se khaji kok egi lap kore ni bo birdi rong saka radical no se change khlainai norok support marnai abugino milar khe tongo mane no boi paija khahaya milar khe tongo mane no kirjagi tongo haya milar khe tongo mane no
देश नि बागै kaham khaya haiya 15 जों साल पावर में थे, बसkango क्या किया उसने? ang कुछ नहीं किया। sorry ham phaikia tabo kor आज boskango sam kaham tangnai मैं omoke buagra उनका ni बिल ko जो उन्होंने bil Facebook 2007 में phainia पास किया, samani ko मैं वो बिल सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा हूं। उनका बिल जो उन्होंने पास किया एडीसी ने और उनका सीपीएम सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज मैं वो बिल सुप्रीम कोर्ट में पास कर रहा हूं कि गवर्नर एक्सेप्ट करे। आज कस्टमरी लॉ बिल का बात मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा हूं कि गवर्नर एक्सेप्ट करे। आज लैंड राइट्स का बिल जो हमने पास किया, इन्होंने पास किया, लेकिन इनका हिम्मत नहीं था लैंड राइट्स अपने लोगों को देने के लिए। सीपीएम सरकार ने, एडीसी के सीपीएम सरकार को लैंड राइट्स नहीं दिया। आज उसके बारे में बात फाइट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे वीसी इलेक्शन, इतना प्यार है ना आपको, वीसी इलेक्शन में आप कहां थे? 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो आप तो छोड़ो ना, उसके बारे में बात मत करो, इग्नोर देम। बड़ा चीज करते हैं। सो the reform committee will be starting, and any illegal appointments which have been done, I told you after the ADC election cancel होगा, the entire notification, आप देखना क्या होने वाला है, लेकिन लीगली राइट करेंगे हम। और हां, most importantly, now I want to engage with Gen Z, young people, not only Gen Z, millennials, everyone who are not political, who are not thinking about the party flag, क्योंकि पार्टी इतना, आप लोग पार्टी में सीमित हैं, पार्टी से बड़ा सोचिए। एंड मैं अपना लास्ट पुश दूंगा इस बार। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन आई वॉन्ट समवन टू रिप्लेस मी। इफ नॉट 1 person, देन एटलीस्ट 10 people शुड रिप्लेस मी। मुझे भी तो सहायता चाहिए कि सब चीज मैं ही करूं। ये सिर्फ मेरा संघर्ष है कि आपका संघर्ष है? तो आई एम गोइंग टू आस्क एवरीवन टू कम एंड सिट डाउन विथ मी एंड वी विल एंगेज। और जिनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एडीसी इलेक्शन खत्म होकर 4 महीना हो चुका है। आई एम वेटिंग दैट राप्ती प्रासा अकॉर्ड का शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम अपने बच्चे के पक्ष में हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के हित में बात कर रहे हैं। और जितना जल्दी करोगे उतना त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। जितना डिले करोगे, पीपल लाइक राधाचरण एंड कंपनी वो आपको बेइज्जत करेंगे। आप भी जानते हैं कि मैंने कभी भी आपके खिलाफ फाइट नहीं किया, मैंने हमेशा अपने लोगों के हित में बात किया। और अगर आपको मेरे ऊपर कुछ भी विश्वास है, देन गिव आवर पीपल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। लास्ट में, द यूथ, what is it that you want? Do you want Bubagra to live? If you want me to live, then please help me help you. आप लोग जानते हैं कि आई एम अप्रोचेबल, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन मीट मी, सो कम, बट कम विथ सोल्यूशन, कम विथ सोल्यूशन, बिकॉज इफ यू डोंट bring solution to our youth today, there will be no tomorrow. We cannot wait. हम कब तक इंतजार करें? सॉल्यूशन आज लाना है, और इसके लिए कुछ रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड टू डू द रेडिकल चेंजेस, मुझे पॉलिटिशियन नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। एंड आई नो यू विल सपोर्ट मी। लास्ट में थैंक यू। जब मैं बीमार था, जब मैं दर्द में था, जब मेरी मां का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो 99% लोगों ने मुझे फोन करके बोला, अपना सेहत का ख्याल रखो, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। एंड मैं अपने उस मां का बेटा, मैं मां का कसम खा के बोलता हूं कि आपका विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। This is my love for you.
And my warning to every person who's got a negative agenda, your hate will lose. आपका नफरत हारेगा, हमारा प्यार, हमारा असली थानसा, आपको थानसा चाहिए ना, आप थानसा का मतलब समझते ना, जाकर पहले अपने गांव में उस कुएं में देखिए कि पानी है कि नहीं। और ये मेरे अपने पार्टी के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, स्पेशली YTF एंड TISF, आप कब तक हमेशा महाराज से परमिशन मांगोगे राइट काम करने के लिए? यू हैव फुल लिबर्टी टू स्पीक योर माइंड। आप भी दायित्व लीजिए और अपने लोगों के इंटरेस्ट में बात कीजिए। मैंने कभी आपको रोका नहीं और आप जानते हैं कि मेरा सोच क्या है। बेलाई नो हम बाय, बहुत दिन के बाद आ रहा हूं। थैंक यू वंस अगेन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन। लेकिन दिस टाइम आपका पॉलिटिक्स हमें रोकेगा नहीं। वी नो व्हाट इज अ राइट। चुप हूं लेकिन बिका नहीं हूं, चुप हूं लेकिन डरता नहीं हूं, चुप हूं लेकिन जिस दिन आवाज उठाऊंगा आपको हिला दूंगा। बेलाई नो हम बाय, खुलूंगा। थैंक यू।